yon fè noir ou bouillé. E pap sou internet, patak mwen nan kakao. Bay tweet mwen nan kakao. Bay inbox mwen nan kakao. Ba nan kakao. Patak mwen nan kakao. Bay inbox mwen nan kakao. Bay tweet mwen nan kakao. Otande ou men, pap sende ken mizik malpropte. Ba bezwen wè foto fam toutou ni blode a blaze. Ba bezwen wè video medam yo diaspora lage. Ba bezwen asiste ken live ki pa la pou edi.